oro midhiero ma oro osebedo ka kele pacho ka osechoko omenda maromo bilion 1. Jumani e bwo chenro mar Wakenya tulindane, piny owacho biro pogo chiemo ne counties maromo 9 mageto oganda maromo 290 e counties mopogore opogore ka counties gi oting'o Garissa, Nyeri, Taita Taveta, Narok, Meru, Baringo, Kwale, Marsabit kod Makueni. Komitino nyaka sani osechiwo chiemo ne jo Kenya ma kwan gi nyalo romo 400,000 e ute maromo 67 kochakore dwe mar 12 higa mokalo ne oganda mawuok e counties mopogore opogore. Ripot mogol machiegni kod duol mar NDMA wacho ni jo Kenya milion 6 mawuok e counties 32 onge kod chiemo moromo kaluwore kod oro. Na hii chakula ni ya kutoka kwa hiyo komiti kiongozwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua. Na kitu moja mtaona kwa vile hii chakula inapeana. Ukiona chakula iko na label kama hiyo, utaona kwamba inakuja na G4S. Haikuja na magari za kawaida, inakuja ikiwa secure ya kuhakikisha ya kwamba hiyo chakula inafikia watu ambao walikuwa wanahitajika kupewa. Tunajua kwamba Marsabit ndio imekuwa affected sana katika mambo ya ukame katika 23 arid and semi-arid counties Kenya mzima, na watu ambao wamekuwa affected katika Marsabit County ni 309,176. Hao ni watu ambao wanataka chakula na wanataka maji na hata lishe ili waendelee kuangalia mambo ya food security yao ikuwe sawa.